Assalamualaikum. Karakoy Caylosu'nda el salığı başlandı. Allah'ın buyurursa. Hazır. Hazırda bir kolektif oyunu uyuşturup oyun oynamışlar. Çorbalar kaynamadı kazanda. Bılkıldap bir soyuş. Şol Karakoy Turabulak kaçakaslar çıkanыңыздар дәл екі площадка көрінеді. Келіп ес алып кетіңіздер. Алдын ала заказ берсеңіздер болады. Az hoştan gelişti. Ушул жерге келип эс алып кетишиңиздерди чын жүрөктөн каалайбыз.